Kum kasin jam banyak kun kat kum kikendon an persya ya karai ken bian ya kahinyo trap National Liberation Council HNLC daga tanat kampo iyeng ke sarkar India uba Fernando Sang Pliang Mukhtiar ubala thung daga seng na kabenta katay jingtmu ulawan mi siya ka hearing kabala court daga Unlawful Activities Prevention Tribunal haka arpu artare ulber arja arpusan ha State Convention Center Shillong. Kumban syukudau naga jia merjing mut jong ka tribunal hau benai rempang badang sudam ke sarkar jela kala tap yaki kot kisla ki bala pensyong nong rim ban beteng ken bian ya ka HNLC. Hakani ka jia merjing mut laya ther benya halor ki mukodma persya ya ka HNLC ringkat ki kaipod bakadon kti haki saufu pratali ki kamrunar nadu ki kampen betai bom bat ki weipat hapadang ka khanru tare unai wing araja khat khandai bat laipo tare ujulio araja arpusau. Hapadang ketika por, kibor bahalor kila bu jing tho ya ke jingwan pendam muat laingot ki dekat ke HNLC, bar ke jing yok kiam ya nyo pu laingot ke bapen I ya ke jing telot bor ka seng. Ya ke tribunal la clear do justice Somitra Saikia ka Guwahati High Court bat kan sim rai halor ke HNLC kisnat bat kan hon trai kam jongka la an beteng ken bian lani ban weng no. Shu ya ke HNLC la ken bian lani hakaktin nang wei kum ka band organization na ka benta sansnam da ka sarkar India haka khat sautre unai wing arajar pusau da ka bakadon kti haki kampen trim bat kampen ya snam ki kam dawa pisa jubor bat kiwe pat ki balong persya ya ka riti sensyar kari India. Kani karai kalau wan mi ru hadian chipau benai baka HNLC kalau weng no yala dia na kamit ikranya sok pat ka sarkar India kumju ka sarkar jela haka tayo beningkong ukela lengkot araja arpusau da ka baken no baka sarkar jela bat sarkar India kim don ka jingshim kia ya ki mat jingdawa jong ka seng. Habakran sikilat pathai kubor hadian ka jingwan siya ka hearing menta kasngi uba Fernando ulaong baka babot kan long hanong ba Guwahati haka khandai tari uyayong araja arpusan ulaong budang pan kopi na ka tribunal yaki sakhi na ka sarkar khnang ban yo ban keli yaki. Kabay dia begitu lahir mana nak liang jom tengah kamu ni konsel uba represent ya ka sen New Trap National Liberation Council kata ka HNLC ngala ikmat mana di ke tribunal kaba asyong daw ni Justice Somitra Saikia dan Justice jengka High Court of Guwahati High Court ti nagaliang jonga mane ngala ya ka court ngala ai submission ba ni don kam bangin nagaliang jonga ngadon kam bangan fai ya ka syokos halor katuga kabay day ba katuga notification ti andai nomor ba katkum ka prosedur mut katkum ka kendon jangka tribunal mut nimla ben we bakal aya jangka tukapor bakal abu menakan ka halai trik benai ba ar ya pesan labu ban fai ka syokos aneka objection aneka written reply ti ngimla ban ngamya ban yo ban fai ka tu ti nakaliang ka court kala ka tribunal kala ya syakmat ban ya be ya ka evidence ti nama nakaliang jangka Union Government of India kala file kala submit ya ka affidavit ya deposition te nakaliang jong ka state government ru kala file ya ka ne ka affidavit ba ka deposition te next date ka court ka bu mene hajing sya ka deban cross examine yang ini ki witness nakaliang jong ka union ki ba represent union ba ka state ini ki witness mo te nomor ba nakaliang jong ngadang interference mo ngadang appear mene te nakaliang jong ngala panpor na ka yang kasiri ke tribunal ke Badan Borom di nakalian ke tribunal lu hadian ba kayu ngalapan ba kin ai kopi swa yang kum konsel mo di nomor kam ka kopi ngamla ban cross examine yang ini witness di deh kata kanong rem di nakalian jong ke tribunal kala ai lahat makin supply nakalian ke union government kan fai ba kan ai ya ke kopi hakabay dia bukan ka affidavit kata ka deposition ban nagalir ka government of Meghalaya kan ay kani ka deposition baka affidavit de hata kanong rem te kakut kalabu ya kani ka tribunal kalabu ya ka tarik kan de haka kandai tarik uniu April arisan kabanlong hang te po gauti te ya ka jaka kabeniu kinsa bu adin ay ban perlong te deh ni nong rem te nakaliang jong jangan talayo e katu kopi we deh bakatu ka kacing kane ka affidavit ka bagi file maki nabro aliang na ka union ba state de ya katu ngan seperkre bat nakaliang jong ngan cross examine igini ki nong asaki halo kata nong rem ba
ngan hapan pun kre nomor we bang layo kopi mo nakaliang jonga ngan hapan study study mo ngan sa pun kre ya ka cross examine haka kandai trik nakaliang ngakum ba represent ya gane ka organization jong gane ka agency te hadian bang layo ya gane ka Citi kabede ban thung yang aku mau konsel nya nam ta jong ka sang agency dia kata nong rem layo hadian te dia katu ba ngayo hadian bat dala ayo ya gane ka intermission ngasa submit dengan ka intermission bat halo katu nong rem te ngalayo aktivisti bat hangtu kan ngasa ngalala pat bangan ya chakmat te ka court kala ka tribunal kala bu tarik pat nama satu kesengi baka bu khat lai bat khat san ba khat lai trik ban fai jokos khat san trik bakan syong bakan decide ya gane ka by day bakan ka mata te ngakam pat laban apiar tu kapor te mene tinggal ala nama nakalian jong ka organization jong ka agency kala adap ai kala long kala adap apa yang aku menu council tak kedau ngalala ban apiar mene nakalian jong ka Home Ministry ka Union of India ka Government of India ka ai la dia kene ba sha bakan le bakan khen bi an mut bakan kala khen bi an mut ka ai la ba ban abdicate mut ban yasa ya kene ban kinthong yu konsel bu un yasa ya lo kanong rem ba ka de shishan em ba ding ba kinong rem ki ba na kaliang jong ka dan shishan em ka ta jing shisha ba ka ya kene ka sang agency bakin ai di bakade ko kum kata ka bakila abah mo kalong unlawful organization mo te ka ai kalat ken ba lada kidan kidau ki ba de kidada kidan kidau ki ba de shisha ba ban khen bi an kin kila ban khen ri lada na kaliang jong ka kot hadin bakala decide ya kene kala abjike de kene kala ba na kaliang ba jong ka jong ki ni kini ki convention ki ba nakaliang jong au konsel ngan bu ban submit te lada kalap bat nakaliang jong yu laka ibet ba kabyang halong kanong rem mut nakaliang jong ka tribunal ru kan saweng kani nga de ku muktiar ba bala thonya kani mo kalong be nakaliang jong kalong be ba ngani khun na mata jong kani ka sen te halo ka kanong rem ka jingi khun jong kalong be ba ya ka kani ka jing mut ban bu kani nomor ba ya ban perkat mo now for the betterment of the youth mo ne marba bangyan ra ya kata bakan wan ka jingsuk mo te kata kalong kalenti kalong ba kan play kata kalenti ken nakaliang jongka government kan play kalenti bakan khot ikrne ga ne ka sang agency te kan menta kaya ta ka judicial matter ken long ba ya gane long ka ailat ken ten rei lada ka la ban khot ya gane mut kalong ka bas mo te long ki baro mut kanong kan poi hi jimba ken kita kide ki baro nomor ni iba menta ka perthai menta mo nomor ba ka jingsuk ka don kam mo telong ki baro nomor ka bri nyu trap ka don kam ka jingsuk ni nomor ba ha ju ko poru kum ka kani ka jingsuk ha ka bri nyu trap i don kam mo mut ki baro mut ka generation jong youth mo ke ki baro kin ya ba ya entah ke kalong ka jing bhai nomor na nakaliang jong norman kala khot ya keren menakatu dan rena kaliang jong ka hadian mentapat long kala ayat takumne te shabakan yupat long kala ai lenti ya kani mo ai nak kalawan nakha Union of India ya kani bashabakan penskam ban ya ka sang agency mo te haban ya saya ko ken habatin pej bahagi kishab kashab plus f ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya